Kalmasa kaynadan Çalmazlar Bege çakırabız. Köldük jigit. Arzumat attı jigitin atынан Leylekli kızga bir var kelelliydi. İkinci gruptan Munar'dan Cuva'ya geleniz alıp geten. Karası Arzumat'ın atından Leylekli kızlar söyleyeceğim olsun. Velenler tutmasın. Anlasın. Şanlı bileyiz. Жақşı bileyenler beyekler var elinizlere. Asım olsun, silgölüsün, sozun. Şaştırmakçı ol deve, ol deve. İşte şamay olsun. Göz yaşındayız. Estoy danzando a conocer. Еще не что мою, лишь она мне нужна. Ты не знаешь, ты не скажешь мне, она. Жақшы билеген Коля деген әкеңіз бар екен, келіңіз. Келіңіз алып кетіңіз. Қараңыз, жалпыңыздарында қайрадан Ошқа бір сапарға бар келіңіздер. Оспардарыңыз бар! Команда Чармат Ганьяр деген жігіттен атынан Чинараны чақыра албайым деп бір чақырды келеді. Шоя Чинараны береді. Çınarlarına suyum var mı kanırım? Çürüm alın çancır bakmayla suyum.
gelinizler.
Azıma verirse değerli 80 yıllık kırılarım geliyor sizler için. Otlayacağın say. Birinci uyuşturucu olanı şakral. Jigit kızlarda. Otlayacağın say. Hey!
Siz oşanca Vesmen'den biyle atkanınızda balдар karap durup razı olup gitti. Sizge kim bu? Sengem habarınız ha? Biyle gözünü açıyoruz. Hadi oğlum. Rahmat, bağırınızlar, orluktan orun alınızlar. Bugünkü şerinen uyuşturgan birimdik uyuşturucu toğuların atынан Hüseyin Mırza'nın bu jağa çakırayıldağı kiyinki şerineni uyuştura turgan, kiyinki şerineni ötküre turgan bu jakta Kılıç degen Mırza'nı da çakırabız. Hazır negize Hüseyin Mırza başlagan, Aftanel başlagan жалпы жамааттардын атынан ошол Кылыч Мырзага анан ошол кийинки уюштура турган, шерни уюштура турган жигиттерге өткөрүп берилди. Келиңиздер. Эми туугандар, бул шерни негизинен ыр менен өтүш керек эле, бирок бийди сагынып бир аз өзүңүздөр дагы баягы окшош коюнда окшош күндөрдөн тажап кичине бийлеңиздер келип, шер жасалды деп атасыздар. Азыр болсо ырларды улантабыз, бирок шерден өткөрүп берип кое берсин, анан бий менен оюн зооктор менен уланта берсек. Hüseyin Mırza söz sizde. Урматтуу мекендештер, эмне демек эми жакшы эп алыңыздар. Биз эми колдон келишинче шерлерди уюштуруп, ушу биримдик уюштуруу тобу колдон келишинче сиздердин жардамыңыздар менен ушул шерлерди өткөрдүк. Не демекчибиз эми? Бардыгыңыздарга ден соолук, uzun ömür, çeksiz bakır. Dünyadagi bardıq жақсы нерселерди каалайбыз. Ошомен бирге азыр бакытка сөз берсек, андан кийин шеринени Кылычка өткөрүп берсек. Мекендештер, кутман келишиңиздер. Мына бүгүнкү шеринеге жаска баарыңыздар күчтүрүпсүздөр. Шеринен кылмаксызбын. Шартка байланышында шериненин эсин шеринени өткөрүп бериш аз эми. Ошонеке көзгө түшүрүп биз Kılıç Mırza'ga tapşırık koyuyoruz деген oyuncularda her bizlerge kıyışılık amaçlı. Sizler bugün Kırgız madaniyatının götürüldüğü çoğun salınır. Her bir adam gelgen adam. Her birinize Kırgız madaniyatına çoğun salınmışsınızlar. Başarınızlar için çoğun rahmat. Hazır doktor, eğer geçen katarçılıklar olsa çiminde geçelim sorayız. Болгондой айткандай кабыл алабыз деген. Кылыч Мырза, бүгүнкү шеренде сизге кут болсун. Рахмат. Чоң рахмат бардыңыздарга. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү шерененин көрөрмандары, катышуучулары, мына бүгүн биз жакшы шеренен башталгандан бери уже 8-чи шерене болот. Бул деген бул жакшылыктын нышаны болот. Ар бирибиз ушинтип жакшы маанайда жакшы ниетте келсек, Кыргыздын жакшы салттарын улаган болобуз да. Мына Кыргыздын тарыхы 2-3 кылымдан бери башталып келет. Эсеп жоктугунан көп кичине эмелер болот. Бирок Кыргыз деген улутту көтөрүп жүрүү бул ар бирибиз үчүн бул чоң сыймык да. Мисалы мындай айтқанда Кыргыз деген кыргызмын деп кыргызча ойлонуу бул өзүнчө башкача сезим да. Кыргызча ойлонуп, кыргызча бирөөгө түшүндүрүп берүү өз ниетиң. Ошон үчүн бул кыргыз деп жаралганыма мен Кудайга 1000 мәрте рахмат айтам. Ошого азыр менин кийинки шерине 6 март деп 8 март аялдардын, апалардын байрамы үчүн белгилеп, ушу биздин Билайн компаниясынын атынан сиздерге чоң жогорку деңгээлде өткөрүп беришке аракет кылабыз. 6 март күнү дагы ошого азыр дагы бир кыргыз болуп жаралып калган үчүн дагы бир берип коеюн. Калан эле чыгармачыл адамдар экен. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын баарысы бүт колуна өтсө да, эл менен сен бийиксиң де, элден чыксаң кийиксиң. Ошон үчүн
bu sözümden aytarsın, Çıngiz Aytmatov'un gün sayın adam buluş özü kıyım. Rahmat, çoğun rahmat. Geçinizler gönüllü olan. Rahmat, rahmat. Valla biz ama Özbek bunu yaralganımızga diyorsun. Barımızda sımıqtanabız. Buyursa özgöçe kalkmız. Men bayqam, tangılam, Avrupa, Amerika'ga çetemiz deyiz. Alar bizge çetip alsın. Kırgızdın düğüne barsan gel nanos deyip get degenin hiçbir düğüne de başka bulut jasayalmayı biz jasayabız. Kırgız için kolçak koysanız rahmat. Kılıç Mırza kutlu olsun. Keyingi şerine dağı jogorku dengelde jakşı niyetler menен ötsün. Ilayım uşul başыңızдар берекет, ынтымакта болуп жүрүңүздөр. Кыргыз эли азбыз, бирок сазбыз. Үсен Мырзага, Бакыт Мырзага жалпы ошол биримдик уюмуна дейли ийгилик каалайбыз. Ынтымагыңыздар арта берсин. Дайыма жакшылык үстүндө болуңуздар. Рахмат сиздерге. Анан Кылыч Мырзанын атынан азыр кичинекей оюн ойнотулат. Мага бир могул жерде Кубат деген досумду чакырайын тамада. Кыздардын оозу помада, бүгүн тамада болот. Кубат тамада. Кылычтын атынан сыр экен, бирок кандай белек бар экенин билбейбиз. Эми досум сен жардам бер. Могул жерде тойдун көркүн ачып атасың. Силерге рахмат жалпыңыздарга. Бийди ала бересиздер буйруса. Рахмат. Şerine kutlu olsun. Anda belek beşkekler var ki Kuat. Özüm karab. Anda oyunda oynatasın bize mi? Tağdeli oynatanız belek beşkekler. Demişsin da orijinaldı olan kılıçlı atlan oyun oynatladı gel. İşte değil mi? Rahmat. Kılıçbek. Kılıç Mırza. Kelip koysanız. Kılıç Mırza'a bir kolça. Kelip aytkanımızda kadırlı konuklar bizden Krasnoyarsk şergesinde şunçalık başka şaharlarda da ötmegöndey olup şu şerineni 8. aylamasından dağı kelip bugünkü elдің manayını görüp tağırak aytkanda Sabay Telekom Bakayata degende bir Novosibirsk jerinden kelip bizden azamat jigitlerimiz kiyinki şerinden alıp oturat kadırlı konuklar. Özünüzler düşünüңүздөр бардык нерсе жакшылыкка акча боордон чыгат деп бир жакшылыкка шамдуу кылып Красноярск шергесинде шерине өткөзүп беребиз деп атат. Значит, бул баланын чөнтөгүнөн азыркы жарышыбызга беделдүү акча чыгат дегендей бир ниеттерибиз бар. Рахмат, рахмат. Коча коюңуздар Кылычбеке. Тапканың тойго чачылып, бар болгун дайым кыргызым, ачыла берсин ажарың. Toktolosун эч качан той кылган сенин базарың. Үркүп түртүп түртүмбө, өтөр дүйнө бир күндө, жүдөмүш болбой ар качан ачылып бир күн сүлкүндө. Кыргыз деген кыйын эл, маңдайында шамы бар, жаркыраган шамы бар. Кризис кирип келди дейт, бул сөздүн да жаны бар. Кыргызга какой кризис? Короосунда малы бар. Dastorkon tolu nanı var, kampası tolu danı var. Çoyumday beken ornuğun almaz bektey hanı var. Kırgız degen baktı el, Kırgız degen taktı el, Kırgız degen taktı el, Kırgız degen açtı el. Jaman gözden saktasın, Kırgız degen jakşı elde koçak kılaç gerek zakatı oldu. Kılıçbek'tin sponsor Kılıçbek'tin jarışına jakşınakay bolgan ejekelerimizdi ortağı жетелейбиz. Şu beşöğün aranızlardan bürüyle adam alıp ketiş gerek anıça. Süйлöşü aldık. Beşöğümüzün arasından bürüyle adam alıp ketet. Hazır menin artımdan biyleysizler aylanıp biyleybiz. Artıdan jaman biylegendi men bir de çıkarı veremin. Akıra bir adam kaladı. Süйлöşü aldık. Katı biyleşke hareket kılavuz. Призовой фондтун ээси крупный акча чөнтөгүбүзгө салып кетти. Бир гана жалгыз алып кетишибиз керек. Кана эмесе маэстро бийлеп
Өзіңсің жаным жетелеп алған тұратын жол бар еді мен үшін еңірдеді. Рахмат. Ойбой, ақша десе тұтып алыңар ма? Не қылады екен біз істеп қойса бір жолы бөлек болып беліңе үзіліп кеткенде болды. Ондай қыласыз. Қана бізден жардамшы жігіттер 5 қыздың көзіні таңауыз. Мына ұғыттырла. Ойындың ережесін ұғыттыралы. Көзіңерді таңауыздағы ортаға шығып билейміз. Ешкім көзіні шешпейді. Ең ақырғы ғана адам Қылышбектің қолынан приз алып кетеді. Сөйлештік, ошол крупный ақшаны алып кетеді. Қане месе жардамдаш болыстар, қол жабыңыз. Тоқтаңыз ушул жерде. Жүгірмей билейсіз. Екінші, баса беріңіз, дағы баса беріңіз. Ушул жерде тоқтаңыз, жүгірмей билейсіз. Үшінші қызыңыз, жүріңіз сіз дағы. Жүріңіз, елдің арасында келіңіз. Ушул жерде билейсіз. Қимылдамаңыз. Ақырғы конкурсантымыз мынау жарықа бұл. Ушул жерде билейсіз. Қымбатты қалың жұрт, білген адам ұншықпай тұрсын. Қыздар, сіздерден сұраныш, ешқашан жолық шешпегілі. Жаман билегенді біз өзіміз бірден шығарамыздағы ең етегінде Қылыш мырзаның қолынан Жақшынақай билек кешкегін алып кетер. Сөйлешіп алды. Атыңыз кім? Әселе, мен атым Қуат. Атыңыз кім? Нұржамал. Мақсат. Махат, танышқан сүннет болып, мен атым Қуат. Телефон номері қанша дейді. Ордуызда жақсы билешке әрекет қыласыз. Көзді шешмейі жоқ. Ең ақырқыға шешкен адам ойына шығады. Қана месе қолды қошты қол чалып тұрауыз. Маэстро! Билес! Жаман билеген ойынан шығады. Yes, sir! Опа! Қапалысыз, қарындашысыз шығып тұрасыз, жолықты таштап кетесіз. Бұна 4 бейші қалды, 4-іңді дағы билетіңіз. Маэстро! Биледі! Атура, қолды бұғар билес! Келіңіз ежеге сіз жамандырақ биледіңіз. Жаман билеген жоқ, жақсы биледіңіз. Кете беріңіз, жолықты таштап кетіңіз, жақсыларыңыз. Үшеуіңіздер қалдыңыздар. Маэстро! Яса! Жылбай тұрас, шекарақ шилпет тастар, бер жағырақ келіп алыңыздар. Мына екеуіңіздер қалдыңыздар, екеуіңіздерге жақсы би берілі. Кел, қарындаш. Не болды? Қылыш мырза келіп қойыз. Қол жағының қосыласында. Адамызға қадірлі қонақтар 5 адамды ойыннан шығарған ежекерізге Қылыш мырзаның қолынан $1000 приз алып келсін. Қол жағыңыздар. Рахмат, 5000 рубль. Сізге
жаман чачылдым өзі. Майда сұрағанында майдала біз дача алуына бермей екенбіз. Қалан. Рахмат. Біздағы шол уақыттан пайдаланып қадірлі қонақтар, көпчілік ел шол шеріне құрватқан жігіттерімізге мың мәртебе Құдай белдеріне күш қуат берсін, бұттары табыласын, аяқтары орыласын, бала шақасы менен тынч болсын дегенде қылағысынағы талантпен кирген жетіне келеріз. Келіңіз әже. Сізді мақтап атышат, ежеңіз созаланған үндері өзгөчө деп, азыр сізден бір жақсы ел болсын әжеге, келіңіз. Ne deyim şu, gerekten canlıcılar menen, şu şehrine de gömüldü oturgular. Ben Azrik Bey'den Çalış Koçkoruk'tan Arzucu'da degenler. Acayip dostonun yürüneni sevgen, Arzucu'tun yegen orada sezbegen. Uşunca jıl ömür sürme kurbekin, balkim senin cütüngana yüzdegen. Bunday ciddi kızganış atar çalar, arzu cıtını sezmeyip kanı çalar. Sen cıttanda şama vurup tursa demi, cıtın biskep aman mümkün canı çıgar. Tol boyunu tol dörüneni sevmiş, cıtın biskep joluga çıgan kündömen. Sendey jakşı joluksa da jaşomdu, sendey men taap almasmын düýnödön. Sendey jakşı joluksa da jaşomdu, sendey men taap almasmын düýnödön. Oy rahmat eje, önünüz açmasın. Жақсылықтарды ап жүріңіз. Бұл жерде біз дағы ағауыз бар, бұдан келіңіз болсы Атайын Боғучан деген деревне айылдан келген гитараменен созалондып күйі ойнайсыз бе, ырдайсыз ба екен? Ырдайсыз, да? Гитараның үйінен өзі көптен бері өкілек бұл жан дөөр башқа. Қандай сонда азыр кырлар, азыр эстрада менен фонограмма менен ырдап бар. Шесте чалды парту настро play AJ, Андрана Кул деди камачаста, мелодия спонсор ачасты кассетте, пентрамолар итальяно. Bekendештер, жердештер, сіздер бүгін сіздер менен шертеді жолығышып отырғаныма құттан құрсанмын. Шундай ошо кечени уюштурган ағаларға, апайларға чоң рахмат. Сіздерге баларым үйбүрөлүү бакыт алай, иштериңиздерге ийгилик, ойлогон ой максаттарыңыздарга жеткениңиз. Сіздердин назарыңыздарга Виктор Салгаманинин сөзүнө жазылган тилектердин изгисин тилегиле деген ырынырдан бирейли, болгону өзүмдүкү. Geçirsin de, tam şeyden kişi
Çağırır yedini Dilek benden izgisin dileğin Kabul olsun varındın dileğinde Kanay dileğimin dalı büteğinde Kabul olsun varındın dileğinde Kanay dileğimin dalı büteğinde bizlegen durumda okumamızda. Bol çabuklar, bol bol. Başkalarını caman diştin orduna
ırlardan gelip siz okuluklu jakşı mazmunda ırlarınız var ekan, ben atayın uqtum. Dilayım önünüz öşmesin, uşunday ırlardı çıkarıp, el üçün, üy-bülöňiz üçün hizmet kılıp jüreberiniz. Doğru bağınız, rahmat. Hocamlarımız var, Anarbek aka özge. Jana Kuvat Mırza aytip ketdi, biz Kırgız elimizde özümüz maktalasak içki maktabaydı eken. Ben Bişkek'te jürüp azı bir esime gelip ketdi, Bişkek'te jürsem iki kız süйлöşüp ketdi. Jarma Orusça, jarma Kırgızça. Aytjak, подожди меня сага айтча, там вчера, короче, мама менен папа айттым, мам завтра вечером группалаштар придет, десем, мама айтат, зачем үйгөлдү кафеге чакырбайсыңбы деп. Jarma Orusça, jarma Kırgızça. Anan Papa ulan degen dostum var bilesizler, betine maska giyip alır deydi, mağa dele bağırır deydi. Men gerek bolsa başka uluklarda Kırgızça hırda da delem. Bir 5-6 yıl burada aytdım, esmen çıkıp kalmasa gerek, bunday hırdayız da biz. Bir tane hırdayım mı? Bir kol çap koysanızlar hırdayım ben. Ben gitara oynayayım, anam içine nerf de oynap koyalım da. Az hırdayız. Karona değil, yol degendi, daroga değil. Bala desem açık değilsin, çıkıyor desem açık değilsin. Kımbat bolsa daragoy değil, kaç kişinin moladoy değil. Abi degen soves bolot, adam bayan poves bolot. Kara sözlü proza değil, kara canlı groza değil. Uduk degen kallan des, azammat mallan des. Yüz degendi sto değilsin, koyun olsa gusto değilsin. Kurbak degen suko bolot, kulak degen uko bolot. Çırnı pırnı tavar bolot. Çırak degen fanar bolot, lüs dögelmez barak depçür, rəsşəskəni taraf depçür, uslat olsa adat depçür, urokta ve savak depçür, ketkin degen paşol bolot, ketbil degen pazor bolot, adresti darek deşir, tostuşkanı darek deşir, aksen degen basın bolot, akılırga çakında olur, mamalama appa olur, appa değil, papa degen appa olur, tarbiyası жақşı boldan, taksiyesi taza bolot. Kum melekli grafat değil, çıkanakta lokmat değil. Bir sohbegen çıkıyı bolat, bilmegenler bıkıyı bolat. Hayalden çırplaşan devi, çılgın çırplaşan devi. Çor baskan olmaz ol bolat. Erçi degen pasol bolat. Yeşek degen asyon bolat, baltı degen topar bolat. Perek degen tapal bolat. Astronomka ayal dama, taklat degen bayan dama. Özgü dilde bilgin biri öz dilinde camanda var, biraz degen batkak bolat. Selçika degen akşak bolat. Kırgız dili bilmegende Kırgız bolup durup bilmese, Kırgız emez, akmak bolat. Alana, Bulcaka, görünüklü desen de olur, özü önörlülerdin bardığı Bulcak'ta gel, Rusya jergesinde, daha başka çölkömlerde жүрүшөт. Özü Kırgız el har birimiz ır jandыбыз, ырды айтырган болсок баарыбыздын көзүнүбүздөн ыр чыгат. Ben hazır Bulcak'a Bişkek Жазы konkursun laureatı, Üssükgöl Kadırtı Generallık konkursunun laureatı, özümüzdördün, jakşı görgön uğulumuzlar, köptөгөн toy topurlarını ırdap жүрөt. Şunu ün ölçmesin jakşılıklarda akar menen ırdaydı hazır. Ömürbek Kulbatov degen inim çakıram. Gel Ömürbek. Aytırdı. Kıstıran bol geçim günü. Dostlarına aytıp koydum ırdarına kıstan demiş. Ana başlam gerek de. Kolçağa koymuşlar Ömürbek'e. Keremet geçimizler benim, ben de uçakla sizler için.
Hazır ben yalnız uçkanla kovalıyım. Baradan batı dizdi tam bir gözüne. Sen istek kursalıkla sezildi. Yazda salgıcıydı haberler. Ben çok dostlar yürüdüm samayla. Kapşırdım sık gönlüm şamayla. Ben çok dostlar yürüdüm samayla. Kapşırdım sık gönlüm şamayla. Ciğerim cavız geldi, bayıldı. Durguzdum muhabbetti, paydumalı. Yaştım dadal joldum, can işi. Doldum kanatımdım, kayboldu. Yaştım dadal joldum, can işi. Doldum kanatımdım, kayboldu. Ben gönlüm cavız geldi, bayıldı. Kийинки чыгарма Ырысбай агабыздын чыгармаларынын бири. Ушул жерде отурган бардык Кыргызстанды сагынган мекендештерибизге арналат "Сагындым туылган жер сени". Кабыл кылыңыздар. Sağındım tuğan seni. Sarıyor bu ansızda. Sağındım tuğan seni. Aklımda pucuk geçsin de kaldayan sarı dağlara. Karlı kaç bol geçsin de kaldayan sarı dağlara. Karlı kaç bol geçsin de Argılmak çapanda
Çibay koydu sanalar Sağındım tuğan cer seni Hurmatlı şehrine gelgen konuklar, bayaqı Tuştüktün, negizi Kırgızdın en seyli tomağı olgan, tamakты bilesizler, aş, anan 5 parmak, biroq bugün sizlerin hurmatыңыздарга aş tartılat. Hazır aş tartılgandan keyin anan çoğu çaran, bata kılıp tarkayбыз. Her biringizlerdi özüңүздөр toyuңuzдарда elestet oturыңыздар. Ол жақта дағы атты баштуу ағаларыбыз дагы тойдун аягына чейин отурабыз деп отурушат. Өзүңүздү сыйлайлы, орындуктардан орун алып отурак. Бийлер да болот. Азыр бул жака созолонтуп үйүн сөз отурган эжекебиз Элнура деген эжекебиз. Ормонова эжеке. Келиңиз бул жака. Өзүңүздүн жагымдуу ырларыңыздан келгенип тартылат. Анда мен сіздер үшін Гүлнұр Сақылданованың қайрадан өлі туылған жер деген шығармасын апарып беріп қабыл қылыңыздар. Uykumdan serpilgende alız jakta Ayılımdın aktangları eske Yolumdun boz çanları gözden uçup Önülümüz pencergeyim erile Önülümüz pencergeyim erile Çıkış cavak şokundan göynök
betinde cırıç pöspik bölgün apalardan da duruysağanda cel koynop çıdı gelet cısıttı cel koynop çıdı gelet cısıttı apalardan da duruysağanda cel koynop çıdı gelet cısıttı cel koynop çıdı gelet cısıttı bundan serpilgende ağız çakta ayrılındın aftan darı eskekler Yolundun boz çandarı gözden uçup gönlüm özgün gergeğim eriler gönlüm özgün gergeğim eriler Çok rahat. Oy rahmat, önümüz açmasın. Önерpozlar, nırçıların barıyla bulacak eken. Hazır bulacak'a şu sağın ekemizden oğlu var, özde önerli Rayan degen jigit, Hıdır Ali. Gel Rayan. Buyursa Rayan ırda bütkenden keyin 15-20 minut daha bilen. Sizlerin sorumuzda Tarıхы бар geçen ıntımağıdayım bekeyim Allah'ta beşigim başını yektasim ettim Kerime daymağı Celbire dursun bayrağı Bulağım taşarıp buldukta iyi sayrağı Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Dilemin bir özünde ırıstalım Özümsüz akbaytanım Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Gerek bir özünde arlan canım Aya baytam çıkanım Mekenim ederim Iyaksın anı sezemir Dübörük saktaypız Düşürdeyim çelegi Barabız bu tapta Barkındı sezmek olsa Gelince bu baka Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Bilemin bir özümde kırız bağım Özümsüz akbaytanım Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Gerek bir özümde arlan canım Aya baytam çıkanım Benim aldığın oyan Bakıtımday duyan Uça bir obalı Bardıdır obalı Kırgızistan'ım Bilemin bir özümde ırız bağım Gözümsüz akbaytanım
Rahmat elim. Kırgızistan'a barlegine kaç yaş oldu Hukam? 5. 5 yıl. Var da kanlı bir yakında cüvürmüyor. Cüvürürsen bir ekşiden Özbekistan'ım da orada bulasın. Rahmat. Aleme, hurmatlı bugünkü şehrine gelgen konuklar, ben hazır 4 cüktü Çakır ayınдағы belek beşkekti veriyoruz. Ne olacak da ahırda belekleri kaldı. Şunu utu olalım degenler olsa çıksın. Ben hazır ne olacaklar? Bir mırza bir ayı mecek çakıralar. Şu stolda hiç kıymıldayacak da. Öyle olan jakşı aktif diyeşeleriniz var ki bro. Cengen baba gel. Ya, bak, şunuz gene güzel. Basın hemen.